mono na indo mwancho murigereria bwegetasenyi kia Ndizi TV na bwansu bwo mugusingwe na nogenderete kwego kekigima kubwatia emirobero yonsi yegetasenyi kigana nde cyaragire Chinsa Isato cyabona magoroba ekerongo kwarigania SMS Amayia ironkomanye narayana kwariganire asenchira ere yobwekeranu asensemere ya Facebook tonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bwo twitwetra @Ndizi TV News boigo ase website ito tonyaro wetra www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mankire triane Everline Osero kabana inchwe ikomerio Kwarigani toya chaka senchira yoboikiranu ekero abarai korwa sobumo bwa Azimio la Umoja One Kenya bagendrete gukora imisangirekano ase Chinsemo au anene kogikeria serikali ya Kenya kwanza nabo igo gukana amachibu yobochoryo bonene bwo mwaka wetase kirogo kyobora yobonene bwense nigo barubirie gotogokoretaro ase county ya Kisii ekinyo kireire yo kabero mugavana we county ya Kisii James Elvis Omaribonkwae weso kia na kugikeria gusegukana bororo askira atana nigo kego cyakoreta oboturubania nabo igo kwirena magega magendro ye county ya Kisii bono niga boririe abamenyi be county ya Kisii gotaho koboko amage agose emisangrekane yo arengo murai na no murai inonde korukisi county tinkorore ebintu na njembe tinkwana yona kieko gera na akira rero okwana ekiagera na igwete ng'abantu mbale bagocha ne chirali iga Gusii timati gosenga nkyo goseitukoki ana inchengo teba ngachirali ekyo uno mu Gusii estwa ikire bono gantu akora chikura ndobwate emyaka 5 ne president yoito Dr. William Samoei Ruto emyaka 5 na bira abe makonsana toizo kutoka ngaba Gusii ntu otura mangane ikirali na aba Gusii abe estwaika aba Gusii otomenyete Kenya yonsi engima Igo ina tete ko bate binaringa ntubuna abagusii goika tobe amo na ende ntoba ise kwanchira na mangane chirali gaiga igo onde bwensi urache gane chirali agotote bigoro nga ntu anchira no borai emyake yetane roro ntoba ise kwanchira no borai bono turagende route eyo ngakitogore twanyora magendero turayira abamangana makonsana Chinga kechio onkwae nigaganyo Gusii kumwariganyo murai wense Dr. William Samoei Ruto yoroberete okoretaro ya Osero rwa Gusii eriogo kwandira igoro yo kubwatirana n'abarai koru Gusii erio koreta amagendero oigo nago kerobo korerwe serikali asanene ago kerogo chorwa kumu waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu na kugania abagusii kumubwatsia erio gosira sector y'ekisemi Tiganga kere president biyamone sogo chora Machogune CSA ito nere tomo amasikani esabana bali ba minto ba eta matemu buya nko ba congratulations nko babori abantu ba minto ngekere president era chega Gusii tomo welcome kyana agenda bogere kera choro naro abagere ba mu welcome akaruora akayubuya akabaye binte binge sana agatebe binto bago chikoego na intwe kerago cyana tomo welcome Eliega na into tanyore bintu bito ga gabna Gusii ikiara we are part of this country called Kenya Unenchira ya moyo gosira obokoreri gosemeremo ya Nyasaye nigo abarai au korwase county ya Kisii bakora wano mu MCA we ward ya Bugeka Richmond Manani baikirana ase kanisa yege Catholic ya Nyaore eyo gotoka se ward ya Bugeka ebunke ya Kitutu Church South na korwo gosira kwa bene asomo chango wo bwagachi bwe kanisa yo okwana chinga kyecho abarai abo nigo basegetana kwene kyabunango chabaramo kubwatirana eriogo ikirania amagendro yechingencho au murikeito Stephen Ndemo nekirana sensemeyo na gotwariganiriro roboti rwa senchira yo wekiranu Omoyega bwo mochango bwoko gache kanisa ya Catholic ya Nyaore nigore ntama baigenwa na baraya banga babe kama boko asogosiro muroberi bweli tuko Gati yabaraiba siasa bariganirwa no mu MCA Obogeka Richmond Manani na munaba MCA Duke Nyarango Okitutu Central
Cosmas Oyagi Onyakoe, Peter Otachia Nyororo Monyerero, Dismas Tirisa, Peter Mukua Obosoti Sengera, Felix Ombati Wechitago Borabu, Jacob Bagaka Gatiabara Ivanda Avange. Sana tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mwako wanabiyaboni. No, egeto yoka watu no motoro mwomopa. Akire angoro? Ndabu. Nichimondi teto kolegas, nyasaga tuanchira akyo toire na eme, teto bakorere meremo. Toma etenga abantu nabange baligete chikurira kini mubakire timugato chora mugatu wake. Aso mochango oyuo mbaru ira yogosire meroberi yechikanisa. Na watu wachanga onye chigo isana. Lakini twegende na chigo isana. Onye chigo isana. Na ande turange do mushimiwo. Nichimondi. Turange ya tokale buki. Kukulika santore ngari mtiri ngao. Elira isi kokoro bogamina kwa wega ngora mwato. Ngomba aroje ngendo ngedengero ba tangedeng pakorere. Eke mokia bona kiek. Toje tosire kiyumba kya nyasaye. Nyasaye to ebisio tora abantu baitubuya gusekona. Kanisa yetu ayirigiria mabati aya miaka itarimeke. Ange miaka itatu tokorigia mabati ye kanisa ye. Lakini mwana na soete na detia wangina wa kumuranje ngachikura nimba bekeregeresie kama mabati. Na rero asengo chikorara ankorara bono gintegererete ngorara chitoro chons. Nonye nabo mbasa baba menyi ba Kisii kwa serikali ye county chinga kichinto ero ruchogo ikiranie meroberie begete asenge ncho nigeganyete nibo korwa seke gancha ge serikali enene. Ihondo gende bunga haribuya utatige bintu ngondo na korosia serikali moto itaguze muy pedikimo. Bintu ba ndongo biko na kuigekwa. Bondo wachora ki minister ko achora ne ikiwo bisa. Mbone gazi ni wanzi kunyalikana. Nekodwe. Intu ne timu ya Kisii County turaiga. Turaba tura igentekemo. Tusikitega bana itukurugoro. Tusikaige twensi. Wasikapaka umwe msiyo ndege para tuachira lero. Timu atia mange iga asirimu atachorete. Tigara myaka 5 utimisi tokore gasiria twabanyerete ira. Mbuya mona sogo chora bishimo mwachorete kuruga iga. Baroka ni kwa abantu bomokia na bale batatu kubakorera mirimo. Mutsabere Nyasaye tokonye nonya abandi tubate myaka emeke na abandi bubate menge tokole mirimo asinjugo nchiro yobo magwa abangi na abana bagaka na abasaike oriye ito egeranki ito mukusije ko babuya tarebo wake nyale kwagacha tole terure torikorare twangire torikorare twangire torikorare nechiri eganda mosyo Emeroveli ye kanisa ngatechi agenda chiko ikiranirwa amo naba MCA kandi nokorosi kugwechi skuru okorosi kugwechi para monokorosi kugwechi nyagitali abwase bona abwatani abo basabira abwatani korwase chi serikali chi county gosire Emeroveli buneye asobo ikiranu ko report regeta seniki ya Ndizi TV korwa iga sensemo ya Nyaore Catholic Church gotoka sensemo ya Bogeka Ward ene bonge ya Kitutu Church South erietariane Ndemo Steven. Negatambukero boigo habarai na boigo ababwatani bekanise yo bago kera kegima na wakangambye mono gochiase abarayabo na kuburi abantu kugendera gutwara omoyo bogo konya eri gosira emirimo ya Nyasaye. Oto ntagete gwakero omugambye itokoro ku Richmond mwe MCA weito ngambu ya mono. Otokoleira mangana amajagisa anyorete kero geke obeiro gotokolera amaye tokogete kirisigie itokonyora kiararire lakini munachete gai mugete no mutisho monene ekirisigie ito bono ngocha kobeka tora amabati igoro ntagete kumusabera amaya Nyasaye moseseni Nyasaye mokonye sagweta amabanyara gweta agendere gotokolera amangana amaya botambe nabo igo omugambyo ito totweba munabangi nabanyaore ntugwanchete ntotagete otokolera ebintu bya muna biri gwatokolera kwanse birogo project naende otokonye omente mono iga gusugume bintu bya kabisa naende mpaka muna bagani atoretera rero uno mwigoro kuru asaba kwani abange nganekene amangana mabati goro twakodire njengo ngochunga na abande koteba ngateganya sanya de komosesenia anyare gotubwatisya na mono tonyare gosoikerishime moroche isikotogo somena ekarenga kie embura otoguchandika mono Amayia tangor kutomtira kwambo ko mugakanje msiokum de faischeredi ya senta ya Nyore bono to wakambia mana saya gastu akolera no mugambi umto mo MCA atemira otokoleira Amayia
abati atuchandira sama tukamatambe lakini ese rituko ria rero nareta abageni batubwate siri twakorire iguru ya mabati nande toche tororarie satigarete togendere gukora tubwate sitiganya samuseni Umunyego munene bwoko mwarigania inka waziri w'ekipara serikali ya kaunti ya Kisii Cyrus Nyabichani gokorekana asensemo ya mutonto eyo gutoka sebunge ya bumachoge chache kaunti ya Kisii ase omogoko munene ono muchengo obagoko enekiwa abarai ao gati ababa waziri korwase kaunti ya Kisii nigo baikirana abo barokyo mogokobo na kuganyo kubwatarana korokana eryo gokora magendero ase kaunti ya Kisii Nyabichani nago keregetamu kerekyo asairanirya ngambia muno ase kaunti ya Kisii asoko mwaribaga na koreira yogo chigoikerania rya bwenerete ase omwananchi muri keito Sara Nyarangi Ontita na ikirana sayo nago twariganirya roboti ruabene pasese nibono toseni twensi asumuzangirikano muima wetera asirindira Kristo mabolito amen amatera ebiririato ebichuli netengo nigo yabwatanse asegetigie skuru yoboroso ya Nyamaonde ensemo ya motonto ebunge ya mumachoge chache asomo yegabwo kumwariganyanka omwaziri w'ekipara gose roads and infrastructure Cyrus Nyabicha Ebyombe au gati yabo abawaziri ba serikali ya kaunti ya Kisii mbaro chinkwana cyabo asiba musegeta Nyabicha elioko bwaterana na gusikia kaunti bosyo asanonya nabo bakwanira mangana au arengete abamenyi Orwaide bono gorero bokoro kubuga kanza especially esabangina ego kunali ese nyomba ya irara moli ade mondo tali go tiomanya nakitiagana narana tikankwane ikiagana na boko babuye iko kunole iko bana 19 lakini orwale to tamanyeti abantu pengine mwaikule kamugenda kwelika ase amangano moyo imanyete nga mangana ro makemake lakini tugendere kwelika tunare kutoka ase database abanyakonda boigo mbarwekewa gocha somo waziri asebatiana gocha komobwatesia omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati naba waziri bonsi Siri noyomo wekyombe kiky'abanyakonda is a member of Kisii Contractors Association nakimoga teba na into to teba iga waziri as long as Soromoyo we will support you Nto tuacha murebu kwega teba abasani gobako gende meyega tobwate no iboko iboro pasta o iboko kwa no iboko nywa mutari boigo lakini bono oyo no ibungo yego monene yekogera kware tiro borabuga ase kinyurikiga omwaziri Nyabicha nigaorokia omogokoye asate baguchia kurobo koreri asabanto bonsi asamwiraniri omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ngambu ya mono asokomochora buna omwaziri I am kindly asking you the great people of Kisii to accord our governor the necessary support so that he can improve the livelihood of the people of Kisii, who fully supported him in the August general election. For example, almost 459 120. Waziri wa education na chief officer gende gasubwa kwa moso competition abana waka niruba so mechi polytechnic Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV Mbia mono umurikeito Sara Nyarangi Ontita ase oroboti ururikirana togotigana nayo nigo muraiwense Dr. William Samoei Ruto abagakora abarai bandi be serikali asomusangirikana bw'amasabo uyokorekana asegetiye chigosori kya Nakuru ime ye county ya Nakuru okwana chingakie cyo Ruto nigo ainekeria abakenya une serikali nebegete 24 yogochia kwenekia oborendi asebonsi waigo naligania abakenya bonsi wesokia ritkoria jumane tariki
14 erio gokora amasababe ne yense ya Kenya erio mnenchire yemo yo gokora umuchando bomurakera na baiga makongwande ayogendrete koenekiwa imeyense ya Kenya ase omusangirikano monene ora korekane ase geti kyanyayo ime umuchio Nairobi. Tumeweka mpango kamili na ile uwezo wote wa serikali. Tutahakikisha wale watu wajeuri wachache wako pale wanajaribu kutuonyesha jeuri, tutapimana na wao na tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya anapoteza maisha yake, na tutahakikisha kwamba wakaribu kuharibu usalama wa taifa letu la Kenya, na sisi tutapambana na wao vilivyo. Nataka niwaombe, mumesikia ya kwamba maombi ya Jumanne tarehe 14, na waomba watu wote wa dini zote katika taifa letu la Kenya, tukiwa mahali popote, na wale wataweza kuja Nyayo Stadium wakuja Nyayo Stadium on Tuesday 14th, tuweze kuombea taifa letu, hasa katika shida hii ya njaa na shida ya ukame. Ndio Mungu atupatie mvua na atuonekanie, ndio Wakenya waziangamie kwa sababu ya shida ya drought katika taifa letu la Kenya. Abaraibande abo baikirana so musangirikano yo gati abo mokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua Musalia Mudavadi gati abaraibande nigo barokana mono komochia serikali go sensemerie kwa mereria serikali ayazimio la umoja One Kenya na ko bagania ko rwachinga kinyororo eria serikali go ikirania emirimo yabo boigo nigo batabe kerenge kenene ya serikali ya Kenya kwanza no ko eneki abuna okobwatrana na boigo gotwara obwa matobya erio go ikirania amagenderero as abanainchi kubatikana na bariete chinga kicho kwerigeria chukura. Serikali ya Kenya ambayo Mungu ametupatia nafasi ya kuendesha itafanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kubagua watu wa vyama ama sehemu ama dini. Wale wote wako tayari kufanya kazi na sisi, tuko tayari kufanya kazi na wao, kwa sababu nia yetu sio kupanga siasa. Nia yetu ni kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya kwa manufaa ya wananchi wote. We want to unite the country under the leadership of William Samoei Ruto. We want to be a law-abiding nation under William Samoei Ruto. And we want to have a nation of fairness and justice. Jubilee wote wako serikalini, na tunawaomba na tunawatuma kwa ndugu yangu ambaye mimi ndio seneta wake, pate leader wao, hata eleteni tufanye kazi ndio tuendeleze nchi yetu. Na sense meria yobo mobwa azimio la umoja One Kenya kora wanu muraibu abo mobwa Raila Odinga mono mokonyo ye Martha Karua ningo bagenderete ne misangirikano ase chinsemo au abwa sedit kolia lero baikirana imeye county ya Busia abori tangani baikirana so musangirikano bwa masabo ase kansemo imeye county yo ase Raila arokana komochia ekiombe kyobochori ne chimbebe IBC ekyo kiarenge kora wanu munyakerogo wafula Chebukati na otayona atiba geti oseti basio geti machibonsi yobochori asekerogo kyoburayo bonene bwense egento atebiruna nigo ge kworokia obwasio kutibwa rorokanete ase obochori obo nigo boigamenta bunasikende yonsi barachi gokora samatukare bosio nigo barachi kobwatia richi koriense ya Kenya na boigo kwenekia omorembe no chikotigara asaba Kenya. Sheria nasema Election Commission must publish the results of the elections from 290 constituencies. Hajafanya ile alifanya, alichukua counties Busia, Kakamega, Bungoma, Siaya, Kiambu. Manake sababu gani? Alijua akitoa ile ya constituencies ukweli itaonekana. Ni sababu ukiona Kenya Gazette ambayo alichapisha ile ya counties, hiyo haiko katika sheria ya uchaguzi. The Election Commission has not published in accordance with the law the results of 2022 presidential elections as per the law.
in terms of constituencies, because they knew that if they publish, the truth will come out. The returning officer will disown those results. The true results are the results which have been published by the whistleblower. Kusema sisi tuko na nyinyi, tunafurahia na mzidi kutuambia sisi kama Wakenya nataka amani, na kila kitu ambacho sisi tutafanya kulingana na sheria ya taifa letu, na tunataka kila kitu ifanyike kwa njia ya amani. Sawa sawa. Nechinga kiboigo abarayibande kurwase obomobo bwa Azimio gati yabo Martha Karua Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka gati yabande barokandire komo cie serikali anene ase okoria chira choborimo go chiasaba Kenya chokoreta amagendero okwana chinga kiecho abarayabo nigo bateba buna ebi obogima asaba Kenya nigo bogenderete gokonga anene kubwatikana no komentekana kwa magori ebinto egento eserikali egenderete ebwenerete korigereria sobo na gotiga siasa nyinge nigo boigo bagikeria okunererwa okukwarokanire asensemo ya siasa. Ni kusema mwananchi hatapata haki. Hiyo mambo yote tunaongea ya maisha kuwa gumu, gharama ya maisha kuwa juu, ukosefu wa fees, madawa na kila kitu ni sababu pesa ya mwananchi haichungwi kikamilifu, inaporwa kila wakati. Kwa mifuko ya mahasla, pesa yao inaingia kwa mifuko ya wabunge, wananunuliwa eti wabadilishe katiba. Na tusikubali kulazimishwa kuingia kwa vyama wewe mwenyewe unajua roho yako haipendi. Hii ni soko huru, na mtu akiwa mamlakani hakuna haja ya kuwa na project ya uporaji wa kisiasa. Kwenda kujaribu na kuchukua wabunge ambao wamechaguliwa na Azimio kupeleka kwa nyumba yako. Hiyo ni uporaji wa kisiasa. Viongozi ambao tuko nao hapa ni wale viongozi ambao wameamua kuwa na mwananchi, kumtetea mwananchi, kwa sababu gharama ya kila kitu imekuwa haiwezekani. Gukora umusangirekano bw'amasabo korwase kanisa barayabo nigo bakora umusangirekano munene asegetie kigosori ya Busia ase bamochia umurayi wense Dr. William Samoei Ruto askire abatana no koiba abarayi korwase obomo bwa Azimio yani gachire magega ya barayi korwase obomo bwo baba bakumirana no murayi wense ase nyumba yo barayi ya State House mu Nairobi ase boigo egati ya barayi abo ritkolya rero barokana woikirana aso umusangirekano bw'amasabo yokorekana ase county ya Nakuru abarayi bazimio nigo batebire buna serikali nononya ne serikali neira barayi bonsi korwase obomo bwa Azimio tego chiko ure koira omorembe korwase abakenya. Sasa wameingia kwa bunge, wanaanza sasa kunadi wa bunge, wamepeleka kwa mnada, ati wewe unaitwa Ikulu, atakwenda njoo Ikulu atuongea mambo ya maendeleo. Wende ukienda kule hapo ana 50 ana 100 anasema wewe mimi nilienda kuongea mambo ya maendeleo ya constituency yangu. Huwezi kuendelea kutumia mali ya Wakenya kununua wabunge. Kama wewe ulichaguliwa, kwani huna wabunge wa kutosha? Lakini kama umenyakua kiti kinguvu, unajua bunge imejaa Azimio na ndio umeanza kutoa pesa na kununua watu. Utanunua wabunge, lakini huwezi ukanunua hawa wananchi wote. Wale tutabaki, turudishe nchi yetu, tuone ya kwamba yule alichaguliwa na wananchi na sio mwingine ni Raila Amolo Odinga aongoze Kenya, maisha ya wananchi iendelee. Serikali ya Canada nigo ekagere kubwatuka chishiringi chibilioni berego cha sense ya Kenya eriyo gosiro muroberio bwa maegerio yoko usira uchumi ense ya Kenya inse muroberio manyikante buna blue economy muroberio rakorekane ase eskurio bobundia ya coast imeye county ya Mombasa ono muroberio oraire myake 5 nebere oyo kageire gosorengete gosira na gotoya uchumi ense ya Kenya. I have come to witness firsthand the great support we've received from one of our
foreign friends, and that is the country of Canada. They have come and used Canadian taxpayers' money to invest in this country in educating our people. When you look at the work that they have done here, they have a program called Kenya Education for Employment. And what they are doing is they are training our students to be ready for employment. As you know, the TVET program is so essential for us in the world. I just came from Australia the other day, and they're looking for people to hire, people with the skills that are taught in places like this. I was upstairs there, and this beautiful young lady made a virgin mojito for us. Virgin inamaanisha ina pombe. Mojito for us. I tasted cake that these ladies and gentlemen were making. I went to the engineering department and saw the work that they are doing with equipment brought in from Canada. Wonderful project here at this institution. Canada and Kenya, of course, are strong partners. We think that, of course, we all can succeed together, and that's why we are investing in this country, investing in women and youth. Of course, youth make almost 80% of Kenya, and you need good workers and educated workers and trained workers, and so do we in Canada. So we can build this partnership together, and we can all succeed. Horabati oruna rogotoreta omwerio bwa Amayia ye Chinsa Isato asenchira yoboikerano ekerongo wakirangambia mono asokonyora chinga kya ubene irio kubwatie miroberi yegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii bali bonstu abwatira nako ene kyabuna mangana yago ikeire na barabuni gonko bakirangambia mono ekerongo kuborio gendere kubwatie miroberi yonsi ya kerari tuko na nene gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bago Twitter at Ndizi TV News waigo as website ito otonyoro wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mangire tariane Everline Osero twagwatira nanere John Kebati uyone kyabuna chibicha neriogi chawekeire asenchira yabene kukuganiria uburigereri borobya nabaigo obotko borobotoera ruho ikaritko angio.